Amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, uko umuturage nubwo yitwa ko yamutoye ariko si we umushyiraho, ahubwo aba badepite begera amashyaka yabashyizeho, kuko abadepite bashyirwaho bakemezwa n'abatora. Amatora y'abadepite nk'abagize inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko ni rumwe mu nzego eshatu z'ubutegetsi burangwa na demokarasi. Demokarasi ikaba ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage kandi butangwa n'abaturage. Izo nzego eshatu z'imitegekere nk'uko bigenwa n'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi ni ubutegetsi nshinga amategeko bugizwe n'abagize inteko ishinga amategeko, ubutegetsi nyubahiriza tegeko bugizwe n'abagize guverinoma, n'ubutegetsi bw'ubucamanza bugizwe n'urwego rw'ubutabera. Muri ibi bihe turimo mu Rwanda, turi mu bihe by'amatora, aho tariki 15 ukwezi kwa karindwi abanyarwanda bazitorera umukuru w'igihugu, bakanitorera abazabahagararira mu nteko ishinga amategeko. Muri aka kanya reka dushyire ijisho ryacu ku nteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'imitwe ibiri. Umutwe umwe ugizwe n'abadepite, undi ugizwe n'abasenateri. Mu matora ya 15 abanyarwanda bazitorera abadepite. Abadepite bo mu Rwanda ni abadepite 80. Abo badepite 80 batorwa mu byiciro bitandukanye. Hari abadepite 53 batorwa mu mitwe ya politiki ndetse no mu bakandida bigenga. Hakaba abadepite 24 batorwa baturutse mu rwego rw'abagore, bakaba bahagararira 30% y'abagore bagomba kuba bagize inteko ishinga amategeko nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Hari kandi abadepite 2 bahagararira urubyiruko n'undi mudepite umwe uhagararira abafite ubumuga. Amatora y'abadepite atorwa mu buryo butandukanye. Hari imyanya 53 itorerwa mu buryo butaziguye, ni ukuvuga ngo itorwa n'abaturage bose. Ni ukuvuga ngo amatora yo kuri 15 abazatora ni ugutora abadepite 53. Ariko aha naho ni icyitondero, uko amatora yo mu Rwanda ari, abadepite bo mu Rwanda ntabwo umuturage ari uhita ubatora, ahubwo hari ababa babagennye batorwa akenshi binyuze mu mashyaka. Nubwo bivugwa ko hari n'abakandida bigenga, ariko amajwi basabwa kugira ngo abemere kujya mu nteko ishinga amategeko biragoye kubona umukandida wigenga uyuzuza, kuko amajwi 5% y'abatora bose kuyabona uri umukandida wigenga biragoye. Niyo mpamvu usanga iyi myanya ihatanirwa kandi abayitsindira akaba ari abaturuka mu mashyaka. Wavuga ko amatora y'abadepite mu Rwanda ari amatora yagenewe imitwe ya politiki. Imitwe ya politiki niyo itanga abakandida babandi bagaragarira kuri liste y'abakandida yifuza ko bazayihagararira mu nteko ishinga amategeko. Abajya gutora bo batora iyo mitwe ya politiki. Kuri ubu imitwe ya politiki iri guhatanira mu matora ni imitwe yose 11 yemewe mu Rwanda. Hari umuryango FPR ufatanyije n'amashyaka ya PDC, PPC, PSR, PSP na IDPR. Hari kandi n'indi mitwe ya politike yiyamamaje ku giti cyayo. Iyo irimo PDI. PDI iri shyaka rikaba rizanye agashya muri aya matora, kuko ubusanzwe ryifatanyaga na FPR Inkotanyi. Ariko kuri iyi nshuro nk'uko umuyobozi waryo Sheikh Musa Fazil Harerimana abisobanura, bamaze gucuka. Mu magambo ye yivugira ko ari nka kwa kundi umwana akura akajya gushinga urwe rugo, atari uko hari icyo yabuze mu rugo, ahubwo ari uko igihe kigeze nawe ngo ashingurwe. Nguko uko PDI yaretse kwifatanya na FPR mu matora y'abadepite, ikagendera ku itike ryayo, bikaba bifatwa nk'agashya muri aya matora, kuko ubusanzwe PDI yiyamamazanyaga na FPR. PDI ishyaka ryiganjemo abayisilamu, dore ko no hambere iri shyaka ryari ry'abayisilamu ryitwa Parti Démocratique Islamique. Nyuma yo kuvugurura nk'uko ryabisabwaga n'amategeko, ubu ntabwo rikiri ishyaka riharanira demokarasi ya kiyisilamu, ubu ryahindutse ishyaka ntangarugero muri demokarasi. Mu yandi mashyaka ari kwiyamamaza ni PSD, ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage. Hari kandi na PR, Parti Libéral, ishyaka ryo kwishyura ukizana kwa buri muntu. Si ryo yonyine, kuko hariho na PS Imberakuri, ishyaka riharanira imibereho myiza. Hari na Democratic Green Party of Rwanda, DGPR, rizwi cyane nka Green Party. Yose akaba ari guhatanira iyo myanya 53 y'abagize inteko ishinga amategeko. Iyindi myanya kugira ngo yuzure 80 ni mu byiciro byihariye, harimo imyanya 24 igenewe abagore nk'uko twabibonye haruguru, na 2 igenewe urubyiruko, n'undi umwe ugenewe abafite ubumuga. Inteko ikuzuramo abantu 80. Inteko abanyarwanda bayitezeho byinshi, ariko ibyo byinshi nabo none ntibayibibonaho,
usanga igihe cyose bavuga ngo abagize inteko ishinga amategeko baheruka babatora ubundi ntibabegere, abandi nabo bakababwira ko babegera cyane ko bakorana umuganda. Ariko ahangaha abadepite burya nabo ni abanyarwanda nk'abandi, nabo bagomba gukora umuganda, ntabwo begera abaturage kubw'umuganda kuko nabo ni igikorwa nabo ubwabo bagomba gukora nk'abanyarwanda. Ahubwo abanyarwanda baba bifuza ko bagira umunsi bamanuka atari uwo w'umuganda kuko inshingano z'umunyarwanda, ahubwo bakagira umunsi babagenera bakava mu biro kabasanga nk'abaturage. Aha uwavuga ngo byaba byiza abadepite bagiye banagira na za biro mu turere mu gihe batari mu nteko rusange bagakorera muri izo biro, ntacyo byaba byishe kuko n'ubundi bwaba ari uburyo bwo kwegera abaturage bakorera. Uretse ko burya abaturage gusaba abadepite ngo babegere, usanga aba badepite kutabegera nabo atari urubanza kuri bo, kuko umuturage nubwo asaba umudepite ngo amwegere, urebye ucishije mu kuri ntacyo umudepite agomba umuturage, kuko umuturage nubwo yitwa ko yamutoye ariko si we umushyiraho, ahubwo aba badepite begera amashyaka yabashyizeho. Abadepite bashyirwaho bakemezwa n'abatora. Ibi akaba ari byo benshi bazamura amajwi bavuga ko igihe cyari kigeze wenda mu matora y'ubutaha hazarebwa uburyo amatora ahindurirwa uburyo akorwamo, abaturage bakajya batora abadepite mu buryo butaziguye aho kugira ngo babatorerwe bo babemeze. Abadepite bakajya batorerwa wenda ku turere nk'uko umuturage atora perezida akamenya ko ari perezida atoye, atari ukuvuga ngo atoye ishyaka bivuze ko batoye umukandida w'iryo shyaka. Oya, ni izina ry'umukandida ku giti cye, atari ukuvuga ngo ntoye ishyaka. Wenda ishyaka ryagize abatowe benshi bitewe n'uburyo batowemo, akaba ari ryo rivuga ko rifite imyanya myinshi, ariko atari ukuvuga ngo ishyaka ryo rizanye lisite yabo ryamaze gutoranya, ubundi rikaza rikababwira bati mwa baturage mwe turashaka aba bantu bajya kubahagararira. Urumva ko watorewe umuntu uguhagararira, ntabwo ari wowe uba witoreye umuntu uguhagararira. Wamutorewe, wowe icyo wakoze ni ukubyemeza. Muri inteko ishinga amategeko rero, yaba igiye cyangwa izaza, hari amasura ya bamwe tutazongera kubonamo, hari n'abandi bagiye kuzazamo bari basanzwe bafite amazina azwi muri rubanda. Kuri iyi nshuro tugira ngo turebe bamwe muri abo mu badepite batazongera kugaruka mu nteko ishinga amategeko. Bigaragara ko abadepite bamaze imyaka 10 mu nteko, abenshi muri bo ntabwo bayigarutsemo. Cyokora hari umwihariko wa bamwe, harimo n'abagiye kumara imyaka irenga 10 hafi 15 bari mu nteko ishinga amategeko. Abo tuzabagarukaho. Kuri iyi nshuro reka turebe bamwe mu badepite batazagaruka mu nteko ariko bakaba bari basanzwe ari bamwe mu bantu bari bayirimo, bafite ijambo cyangwa se bari bazwi cyane. Uvuga ko bari bazwi cyane, turagendera ku kuba bari bafite amazina n'ubundi mbere y'uko binjira mu nteko, bari basanzwe bafite imirimo isanzwe izwi ku rwego rw'igihugu, bigatuma bajyanamo izina n'ubundi twavuga ko riremereye mu nteko ishinga amategeko, bikanatuma bakomeza kugira uko bamenyekana, ndetse harimo n'abafite umwihariko bitewe n'impamvu zitandukanye. Urugero nka Honorable Maniriho Clarisse, niwe mudepite wari muto mu nteko ishinga amategeko, akaba yarinjiyemo afite imyaka 23 ahagarariye urubyiruko. Nyuma y'imyaka 5 manda imwe ntabwo azagaruka mu nteko. Ntawuzi impamvu atagarutse kandi yari umuntu ukiri muto, wagakwiye gutanga ubuto bwe mu gukorera igihugu, cyane ko yari yagiriwe n'icyizere. Ntawuzi impamvu yatumye adakomeza, kuko bitandukanye n'abandi bagiye bari bamazemo nk'imyaka 10, barimo nka Izabiriza Marie Mediatrice, umwe mu badepite bazaga imbere y'abandi. Uyu nguyu akaba yari n'umudepite umwe mu bahagarariye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu nteko ishinga amategeko nyafurika. Mu badepite batazagaruka harimo Honorable Mukabalisa Donatille, uyu yari amaze imyaka 10 mu nteko ishinga amategeko kandi anayiyoboye. Hari kandi Honorable Eda Mukabagwiza, uyu nawe ntazayigarukamo, nawe yari ayimazemo imyaka 10. Mukabagwiza akaba ari umugore uzwi muri politiki yo mu Rwanda, uretse kuba ari vice perezida w'inteko ishinga amategeko, uyu yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Canada, abana ministre w'ubutabera. Undi mudepite utazagaruka ni Habineza Frank. Dr Frank Habineza yarasanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Kuri inshuro bigaragara ko atazagarukamo kuko ntabwo ari kubyiyamamariza, ahubwo we ari kwiyamamariza kuba yayobora igihugu. Ni umwe mu badepite bari bamaze manda imwe ariko ntazayigarukamo. Undi ni Honorable Mukobwa Justine, nawe ni umudepite ukiri muto, mu myaka 36. Inteko yarayimazemo imyaka 10, dore ko yayigiyemo afite imyaka 25 ahagarariye urubyiruko. Nawe ntabwo yongeye kwiyamamaza kandi nyamara nawe yari akiri muto kandi yaramaze no kugira ubunararibonye, ariko nawe ntazagarukamo. Hari kandi Honorable Rukurwabyoma John, umudepite wakundaga gutanga ibitekerezo kenshi cyane gashoboka ku ngingo zitandukanye, ariko uyu nawe azagarukamo. Yari amazemo imyaka irenga 10. Nk'uko twabivuze ruguru, abarengeje imyaka 10 mu nteko mu buryo butanditse bisa nk'aho manda zabo zarangiye. Ikigaragara
abantu bafite ibyifuzo byinshi ku nteko ishinga amategeko, nta wavuga ko hari ikizahinduka ku mikorere isanzwe y'inteko, cyane ko umubare munini w'abayigize n'ubundi bazayigarukamo. Ibi bigaragarira ku ntonde z'abiyamamaza, aho urebye nko ku rutonde rwa RPF kugeza ku mwanya hafi wa 20 bose ni abadepite n'ubundi bari basanzwe mu nteko ishinga amategeko. Wareba mu nzego z'abagore naho usangamo umubare utari muto w'abadepite n'ubundi bari kwiyamamaza baciye muri izi nzego z'abagore n'ubundi bari basanzwe mu nteko ishinga amategeko, ku buryo mu badepite byibura muri 80 hejuru ya 40 n'ubundi ni abasanzwe muri iyi nteko. Nta wavuga ko hari igishya cy'imikorere kizahinduka ku yari isanzwe. Wenda birashoboka ko hari icyo bahinduraho bikaba gutungurana, ariko ugendeye ku bayirimo nuko bari basanzwe bakora, nta kwitega igitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakora. Ibi bigahita biba igisubizo ku bafite ibyifuzo byinshi biteze kuri iyi nteko, kuko nyine birumvikana ko ni ya kipe n'ubundi gike. Cyokora nanone umuntu ntiyabura kuvuga ko hashobora kubonekamo impinduka bitewe n'amaraso mashya agiye kwinjira muri iyi nteko. Bamwe mu bantu basanzwe bazwi bitewe n'imirimo bagiye bakora ikazamura izina ryabo mu ruhando bagiye kwinjira muri iyi nteko ishinga amategeko, twavugamo Nzamwita Deogratias. Nzamwita Deogratias uyu yamaze imyaka 10 ayobora akarere ka Gakenke. Hari Mvano Nsabimana Etienne, uyu amenyerewe cyane mu nzego z'ibanze mu karere ka Rubavu, yabaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'imirenge itandukanye muri karere ka Rubavu. Hari Nkuranga Egide. Nkuranga Egide yamenyekanye cyane ayoboye umuryango Ibuka. Hari kandi Nabahire Anastase. Nabahire Anastase arazwi cyane mu nzego z'ubutabera, yarasanzwe ari umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera ashinzwe guhuza inzego z'ubutabera. Hari kandi Munyandamutsa Jean Paul. Munyandamutsa Jean Paul akaba yarabaye umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, kuri ubu akaba yari umuyobozi mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Undi ni Kalisa Jean Sauveur, yarazwi cyane muri Kigali, yabaye umuyobozi w'ibanze muri Kigali. Mu bandi bagiye kwinjira muri iyi nteko ishinga amategeko bigaragara ko nabo ari abantu basanzwe bazwi bafite izina ni Maître Dobonner Jean d'Arc. Dobonner Jean d'Arc uyu yabaye ministre wa minisiteri kuri ubu izwi nka Minisiteri y'Ubutabazi bw'ibanze Minema. Undi ni Niyongana Gallican. Uyu Niyongana Gallican yabaye umusenateri muri Sena y'u Rwanda, kuri ubu agarutse ashaka kuba umudepite. Mu bandi bagiye kwinjira muri iyi nteko ishinga amategeko basanzwe bazwi mu ruhando ni Madame Tumukunde Hope Gasatura. Madame Tumukunde Hope Gasatura yabaye umuyobozi wungirije mu mujyi wa Kigali, aba na ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, African Union. Akaba ari naho avuye aje kwiyamamariza kuba depite. Hari kandi Uwababyeyi Jeannette. Uwababyeyi Jeannette uyu azwi cyane mu rwego rw'igihugu itangazamakuru RBA, by'umwihariko akaba yarabaye umunyamakuru utanga inkuru zo mu nteko ishinga amategeko, kuko yakoze igihe kinini kuri radiyo Rwanda Inteko, akanamenyekana mu biganiro by'ubukungu. Hejuru y'ibyo, Uwababyeyi Jeannette ni umuyobozi w'urugaga rw'abagore ba PSD. Undi ni Kazarwa Gertrude. Uyu Kazarwa Gertrude yabaye umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Mu matora y'inteko ishinga amategeko tuzakomeza turebe ibyayo, tureba icyo bagiye guhagarura abanyarwanda, nicyo tugomba kubitegaho, cyane ko nk'abashinga amategeko ari bamwe mu bagira uruhare mu guharura inzira no gutunganya ikibuga tunyuramo tugera ku ntego z'ibyo twiyemeje. Rwa rugendo tubereyemo umusangirangendo. Urakoze cyane kubw'umwanya wawe, ukomeza kubana natwe iby'agaciro. Utarakora subscribe yikore. Urakoze cyane, dusubire.